Dan ini putri-putri gadis desa dari Kirijaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan wa yuqafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalalil wajhikal karim wa adimusodori. Rapat. Allahumma mayar di buana panca tengah purut larangkut asire wa kabaholi. Ketua Kasepuhan Kirijaya, Ketua Hormat, Ketua Panitia beserta rekan-rekan, Ketua Hormat para Jadi suasananya seperti ini sahabat ya. Alhamdulillah pagi-pagi saya sudah standby di sini. Nah ini ada kompleksnya Kampung Kasepuhan Kirijaya ya sahabat. Nah jadi nanti kegiatannya di sini sahabat ya. Jadi seperti ini. Nah nanti ini akan diperebutkan sahabat ya, dibagikan
akan lihat kita sebelah sana, lihat ya. Nah, jadi di sini sahabat ada bermacam-macam ya untuk diperebutkan nanti. Ada juga makanan, nanti ada nasi, itu ada serti laba-laban, ada juga bunga ya. Dan ini semuanya hasil bumi ya. Ada juga mungkin ini teh dari apa ya? Pokoknya hasil-hasil pertanian yang nantinya akan dibagikan di sini untuk mungkin untuk mendapatkan berkah ya. Dan nampaknya udah mulai rame ya. Oh si Manor sih bisa diajakan. Pergi dong Manor. Ada es ya. Ya seperti itu sahabat ya, dari pelosok kampung sudah pada datang membawa dongdang ya untuk nanti diperebutkan di sana, di atas sana. Dilepas bae orang ini. Serba salah kita bakal lihat mobil gini. Nah, jadi ini sahabat ya. Weh. Nah, ini jadi salah satu berapa ini teh ada banyak ya. Nanti untuk dipotong ke atas ya. Allah Nah, di sini udah ada Bapak Jeffrey Girijaya tangguh. ya. Bu capek? Capek tuh? Lebak, ngapa Bu? Dan ini putri-putri gadis desa dari Girijaya. Dadah. Kita akan ikut bersama rombongan peniup trompet, sahabat ya.
tiup bah. Mantap. Singkongnya. Udah. Ulaureun dapatkeun. Ulaureun bahaya. Dapatkeun. Dapatkeun. Kadi itu mau balikna. Nah, Mama kamu. no niali tanu malik ayo ka mana mah. Hah? Gerak ya. Dem. Lara dapatkeun. Oh ya. Masih jauh, sok diharap euy, diharap. Tenang. Halo. Ayo bebek. Awas. Rapat kan dulu ya rapat. Rapat. Ayo bah. Rapat.
Belakang masih banyak, eh. Awas, awas. Kasih jalan, belakang masih banyak. Di belakang banyak, kasih jalan, kasih jalan. Kasih jalan, di belakang masih banyak. Di belakang masih banyak. Masih banyak. Kasih sedikit nih, Pes. Panutan parada sekali. المغضوب عليهم ولا الضالين إلى درجة خصوصا أو Allah masih saya hidayah Allah subhanahu wa ta'ala khusus dan masih semoga khususan Abdul Ghaffar Maulana Malik Ibrahim Bersih khususan kemarin Sayyid Sunan Proroto Sunan Mulia khususan Sunan Sunan Turun khususan Raden Paku Prabu Syambal yang sudah jadi kesehatan alhamdulillah khususan Mahdum Ibrahim sama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan sagirin hamdan naimin hamdan wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalalil wajhikal karim wa adim sudari masama qara'ana minal qur'anil azim wa ma halana wa ma syabhana wa ma astaghfarna wa ma sulaiman ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakah samita ilahi rabbil alamin Allahumma ighfir laha warhamha wa'fu anha Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu Allahumma anjil rahmatan wa maghfiratan ghafur wa zamil muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat alahimin wal amal bi rahmatika ya arhamar rahimin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ya mahfurizal qarabin wa ya ruzubinu yauma asura wa jami'a sawli yaquba yauma asura wa ghafir zanbin dauda yauma asura wa kasifaduri ayuba yauma asura wa sami'a dawati Musa Harun yauma asura wa khaliqur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yauma asura wa ya rahmanu fid dunya wal akhirah wa ma'atil umuri bi mahabbatika wa ta'atika wa yini hayatan thayyibatan wa tawafani alal islami bi rahmatika ya arhamar rahimin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma maskumam kang berkah saking pangeran ujung susah nung akhiran nung alenggang bumi ujung bukti nyalakan seri dong kaprasa Allahumma rahalabi kang jeng nang ipatang guru bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma asri aina tumurung saking kudratullah Allahumma asri aina tumurung saking barakatullah Allahumma asri aina tumurung saking hidayatullah Allahumma asri tumurung saking darajatullah Allahumma asri tumurung saking rahmatullah
Allahumma mayar di buana panca tengah purut larangkut asire wa kabahuri anjani Allah lumahuri pansedaga kabe. Allahumma anta mani yang bumi papola ya siti perintah Allah bakal kawasa kalau berdosa panca bahaya. Asum bakti ya siti perintah Allah. Asum bakti ya siti berkah ning Allah huri prasasa Allahumma anta lembung Allahumma anta luhur suci namala suci nuri pola suci sujud maring Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kaping 4 ka malaikat, kaping 5 wali tunggal sesunan gunung jati nu ngadegi sahin urip birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna siri azarihi wa niyatu wa niyatihi wa qabul fi qalbi. Allahumma tawil umurana wujud fi kulli laylatin wa daulatin wa isanu wa taqabbal min du'ana fi barakati Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani bi syafaatihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya Allah ya Rahmanu ya Rahimu. Allahumma amin ya Allah ya Rahmanu ya Rahimu. Allahumma amin ya Allah ya Rahmanu ya Rahimu ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana wa ababa khairi bi barakati wa abu nikmati wa abu rizqi wa abu fuadi wa abu sehati wa abu jannati. Allahumma afina min kulli balai dunya wa adabi akhirah wa syarifari dunya wa syarifari akhirah. Qadarallahu nalalakum birahmatika ya arhamar rahimin. Wa firli wali walidayya warhamhuma kama inna sabira. Rabbana atina fid dunya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa umurina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Amin Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampurasun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji sareng syukur nikmat ya Allah. Menjadi panutos pasikeun ulang sadayana. Alhamdulillah. Dina sareng tahun ieu urang aro kapayunan aya kaberkahan kasalamatan dunia dan akhirat. Kepada hormat Bapak Camat Kecamatan Cidahu beserta Buktika, kepada hormat Bapak Dispora Kabupaten Sukabumi, kepada hormat tokoh masyarakat Bapak Dr. Andes Haji Asyaf Jafar MM, kepada hormat Ketua Kasepuhan Gerijaya, kepada hormat Ketua Panitia beserta reng-rengan, kepada hormat para kesepuhan Tikidul Tiwatan Tikulon Tigalerle apunten muga suhun disempatkan satu persatu. Kepada hormat Ketua Paguyuban beserta anggota para ibu para bapak. Alhamdulillah dina dia orang biasa ngariung pulung pokok karunyuk dina lalaga urang Bumi Saluyu Girijaya bersatu, Girijaya bersatu, Girijaya bersatu. Alhamdulillah ya rabbal alamin. Wong sakit di perpados katur kunuhun kasadayana kepada